لهرما کردستانی و پرانیا کامپên penaberên Rojavaya Kurdistanê yên bi ser ve xwendekarên astên amadayî û navendî ezmûnên xwe yên werzê duwam pêşkêş dikin û hîn berdewam in. Li kampa Qoştepe ya ser bi hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê ve jî li dibistana Qamişlo 105 xwendekarên beşên wêjeyî û zanistî yên asta navendî ezmûnên xwe yên werzê duwam 16 vê mehê ve dest pêkirine û dêta 20 mehê berdewam bin. Proseya xwendinê tevlî hin pirsgirêkan berdewam e. براستي وكنها طالبك صفي دهامل في المدرسة ثانوي بشكيكي أم زحمتية بين لأنه في أول صالمتين ثانوية اللي أزدواجم أزمونين ما خوشن حتى عنها بأسبوعك ما متقدمين استاذين ما قالك علي كارن مرو وأزدواجم تعداري المناكن زحمتية أسئلاتنا أنا وبراستي منظمات قالك جي علي كريم مرتكن دورات طلابار بكرن قالك تجوار قدم عندن أزدواجم أبجي تشتكي قالك يخش جواره وما جي بيش تخن بدورات دبستانا Qamişlo Navendî ku li Herêma Kurdistanê bi amadeyî tê naskirin 16 mamoste hene. Qasim Zuhrab yek ji wan e ku derçûyê zanîngeha Helebê ye. Mamosteyê zimanê Erebî ye wekû piraniya mamosteyan li dibistanên kampê ji rêbaz re got, proseya xwendinê normal birêve diçe. Lê gazindên wan ji mûçeyên mamosteyan hene. Ji ber ku mûçeyên ji mamosteyan re hatine destnîşankirin pir kêm e ji bo damînkirina jiyana rojaneya malbata her mamosteyekî. پسگرێکی تربەوەی هەر دمینن لێ بتەنسیق وزارە تربیێرە و جهەی مختصرە ئەو پسگرێک درابن پسگرێکی ماوەکە مامۆستایە پسگرێک مادیە یعنی موچێمە دووەرە قەونیڤن ئەو دووەرە قەونیڤ هەرسێ هەیڤ چار هەیڤ تەخیر دبێ و هەروەها ئەم چار مهێن هاوینیژی ئەو مانگێن هاوینی ئەم مینن بێراتب ئەف گەلێکی ڕاستی پسگرێکێکیش مە کە مرۆڤ و کە حالا معیشی گەلێکی تەسیرە خۆ باندۆرە خۆ سەر حالا نفسیە مامۆستا هەیە و انعکاس دبێ سەر حالە تربەویش. Meyvan Haco birêveberê dibistana Qamişlo Navendî daxwazê ji hemî xwendekaran dike ku guhbêdaneke zêdetir bi xwendinê bikin. Pêviyên xwe bi rola xwendekarên Navendiya Qamişlo davakirina civaka Kurdî û welê de piştî vegerê li daxuyanî. هیویم خوندوانه گو خوندن خوندوانه ما گو کاربن بهتر بخوینن بهتر اهتمام خو بکن بهتر کاربن خو بتعبین خوندنی و جبر سرکفتنی سخو بین صباحنا جامعات ببن مهندس بن دكتور وببن محامي جبر ولاطي ما ام بنابر بنا ولاطي ما هيفي ولاطي ما واد انا ام خيره واخو تابعنا گو صباح فكر ولاطي خو مهندس بن دكتور بن کاربن ولاطي خو بي افاكن ولاطي خو بيش بخن تevlî penaberî û êş û azarên gelê Kurd bi taybet yên Kurdistana Sûriye û rewşak û her malbat tê de derbas dibe. Lê guhpêdan bi xwendinê û hewlên ji bo hildana asta xwendekarên Kurd bi kur û keçan ve berdewam in. Hêviyên mezin û bilind di paşerojê de li hêviya we hene.